Kublai bon perlok ya pi ki nong pet ya kanika video tentang sengi perlok ngaku aban peni pi kawai kene ke ying kedai ka bang dang sudep ban le ka wiring bat menta sa stang kini ki tube light hi ban fit bat kumba fi i hang ni MCB ru 4 de ban fit ngin sa fit hadin bat ngin sa pet i fi kumno ban fit ya MCB te kene power line hang ne po ba fi i ngila de ban fit ya ka kene pat kawai kadai ka socket na kabenta ba pila ban bo ya ki fan ne ki aka ka ba pi kwa ban bo ang to one ang ne pat udai u power line hakne ka wairo ka kamera dai power line kene ka adai ka jaka ban set te kene pat kadai ka ba sabar jong ka ying ngibu tang wai u holder la ne ladang ibu daw tibru kalong hi namar ba ya sabar ngim don kamban bo than sibon teligi bol ngibu tang kawai nang ne kabadai sadin bat sakmar ro dang don sawai kumba filia i prolog ne kadai ka ba sabar ngimpat bo ya ki holder ne ki kumba filia i ne wayar hang ne udang mi ngin sa fit pat hadin ngin sa pen ep